Ja sam Mersiha Šehić, majka maturantice Agle Čakal, koja je završila Perzijsko-bosanski koledž. I veoma sam zadovoljna njenim odgojem i obrazovanjem koje je ponijela iz te ustanove. Prije svega drago nam je što možemo razgovarati sa majkom jako uspješne i kvalitetne učenice i maturantice Perzijsko-bosanskog koledža, našom dragom Majom Čakal. I zanima nas koliko ste upoznati zapravo sa radom Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom, pogotovo kada je riječ o vjerskom odgoju i usmjeravanju, a potom i obrazovanju. Pa ja sam upoznata još od prije, jer su mi od amidže kćerke završile ta Perzijsko-bosanski koledž i one su imale veoma povoljne reakcije na tu ustanovu, tako da sam ja odlučila da i svoju kćerku dole upišem. I što već sam rekla da sam zadovoljna sa njenim znanjem, sa njenim odgojem i stekla je, prije toga je imala manjak samopouzdanja i drago mi je jer to je jedna veoma bitna osobina za budućnost, da čovjek ima samopouzdanje. Slažemo se, a da li se vi onda slažete sa kritikama da je Perzijsko-bosanski koledž s internatom škola koja propagira protiv tradicije i vjere Bosne i Hercegovine, obzirom da ste kao roditelj prisustvovali različitim programima i da je vaše dijete ne samo pohađalo Perzijsko-bosanski koledž s internatom, nego je i aktivno učestvovalo u svim tim aktivnostima? Ne slažem se. A to što propagira i što se razgovara i o drugim tradicijama, mislim da je lijepo, jer čovjek ako poštuje i svoju tradiciju na način na koji treba u stvari, što mnogi danas poštuju, ono pod navodnicima poštuju, a ako poštuješ dovoljno svoje, poštovat ćeš i tuđe. I lijepo je znati o mnogim tradicijama, bez obzira koje su to. Ne mora to značiti samo Iran, može i neke druge države. Zašto da ne? Znanja što više mislim da nije na odmet. Tačno. A da li ste primijetili neke razlike, recimo u odgoju, obrazovanju, možda i ponašanju vašeg djeteta tokom, pa možemo reći možda i prije i poslije školovanja u Perzijsko-bosanskom koledžu? Ne, nisam. Ja sam primijetila samo pozitivne stvari. Što sam već rekla da je prije koledža imala je puno više nekakve zbunjenosti, smetenosti, nije imala dovoljno samopouzdanja, što je dole stekla. I to mi je zaista veoma bitno. Da je jedan od gorućih problema u društvu problem maloljetničke delikvencije. Da li ste vi kao roditelj imali priliku susresti se sa problemom maloljetničke delikvencije u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom? Ne, nisam. Bilo je nekih djeca kod djeca, dođe tu do nekih problemčića, ali to je daleko od delikvencije, zaista daleko, jer jedno vrijeme sam radila u drugoj srednjoj školi gdje sam mnogo što vidjela i tu dolazi djece iz raznih sredina, krajeva, znači Bosne i Hercegovine, tako da i u toj školi sam nagledala se svega i svačega, sad nije bitno koja je to škola, ali gdje recimo možda i neka fina, mirna djeca ne mogu doći do izražaja od ostale ove djece. A na koledžu svako dijete može da dobije svoju šansu da se izgradi u što boljeg čovjeka za budućnost. Znači, jer svaki profesor, odgajatelj posvećuje se posebno djetetu, pogotovo ako se javi neki problem, sad nigdje nije sve idealno, ali u suštini to je daleko od delikvencije i ovih nekih situacija, od bježanja sa časova nastave, gdje mladi bježe, puše, hodaju po kafićima, recimo toga dole nema. Kako vam se zapravo čine ove aktivnosti Perzijsko-bosanskog koledža koje su usmjerene ka prevenciji zapravo maloljetničke delikvencije? A tu je zapravo čitav niz programa, manifestacija, obilježavanje važnih datuma u koje su djeca uključena i u kojem su djeca zapravo zajedno sa roditeljima kao saradnicima nosioci takvih aktivnosti. Pa,
djeca ko djeca u toj fazi odrastanja imaju zaista višak energije i trebaju negdje da je utroše. I mislim da su te manifestacije i aktivnosti baš dobro došle za taj višak energije koju djeca treba da ispoljavaju na taj način, nešto što će im trebati u životu, a ne nešto što ne bi trebalo. Da li preporučujete drugim roditeljima upis njihove djece u institucije kampusa Perzijsko-bosanskog koledža, to je predškolsku ustanovu Behar, osnovnu školu Đulistan i sam Perzijsko-bosanski koledž s internatom? Pa da, naravno, ja bih preporučila svima da upiše Perzijsko-bosanski koledž, jer ipak druge škole i ulica i današnje vrijeme i možda je ružno što ja ovako kažem, ali htjeli ne htjeli, ja radim s narodom i svaki dan sam, znači imam priliku da vidim što šta, a ako hoće, a svaki roditelj se brine za svoje dijete i ako hoće mirno da spava, Boga mi je koledž baš jedna od najboljih ustanova za to. Ajla kad je bila u osnovnoj školi, profesor, nastavnik fizičkog, mi je rekao da moje dijete bude okrenuto vjeri, odgoju finom i da se bavi nekim vidom sporta i šta ja znam, i onda da se ne bojim da će to moje dijete zalutati. Ajla, čakal kao jedna od najljepših ruža zapravo koje su procvjetale u ružičnjaku Perzijsko-bosanskog koledža, ostavila je veliki trag kako svojim obrazovnim, odgojnim radom, tako i samim svojim prisustvom. Šta mislite, da li je važno da zapravo roditelji ostvaruju tu vezu sa školom, koliko zapravo, pošto radite, imate priliku da se susrećete sa ljudima, je važno da roditelji budu uključeni u sve to i koliko to ima utjecaja na djecu? Pa ima dosta utjecaja. Kao prvo s te strane što kad dijete se može osjetiti zapostavljeno. Ne možemo mi sad upisati dijete na Perzijsko-bosanski koledž i jednostavno, ako je u internatu, da se vidi samo vikendom ili ovako ili onako. Mislim, razumijem koja su djeca malo dalje od okruženja Perzijsko-bosanskog koledža, ali ipak može se naći vremena da se dijete ne osjeti zapostavljenim, da kaže mene moja mama ili baba upisali na koledž i baš ih briga okrenuli glavu. Ipak trebaju i roditelji, bez obzira da li je to dijete odlično, vrlo dobro, posvećeno puno više učenju ili ne, trebaju i roditelji da se malo više angažuju i da razgovaraju sa svojim djetetom, je li dijete zadovoljno, nije li, i kako se može to riješiti, ako je zadovoljno, dobro jest, ako nije, da mu se navedu neki argumenti šta mu se može desiti ovamo na ulici, a da je u stvari zaštićen, baš je zaštićen na Perzijsko-bosanskom koledžu. Jer ni u kom slučaju ne može se desiti nešto što ne bi trebalo.